Kad ono besmo na Moravi, kad neprijatelj beše jači, a ja reših na rastanku časkom svome domu prići. Kuća mi je pored puta. Ja priteguh pušku bolje i ponesuh 2-3 bombe. Može doći do nevolje. Kad ja tamo, ono kasno. U gostinskoj sobi staroj, gde ikone stare stoje, 6 bugara vino piju, kao da su u gostima. Izboden mi babo leži i staračkim glasom veli: Radivoje, sine, beži. Bacih bombu, dim se diže u visine, a ja zamakoh u planine. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika iz slavnih vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika iz slavnih vremena.